Ako voliš peja. Te, 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 te. Boris Varićiska. Ajde, Boris peje, ajde. Te, 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 te. Ako Boris peje, ako. Ako Boris peje, ako. Te, 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 ajde. Ajde. Dara, vić, vić. Da, 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 da. O? Di? Te, 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 ej. Majstore. Dobro jutro, dečice. Jaj.
Ajde, Boris peja trochę, ajde. Te. Ajde. Ajde, te. Te. Bum. Nostovo snimam, ajde. Ajde, nasmeo trochę. Ajde. I balon samo natrče. Ala. Ajde. Ba. Bum, Cile, bum. Aki je Boris moćni, aki. Aki je moćni Boris. Aki je moćni. Opa. Opa. Te. Borise. Sada je vreme za vesti na znakovnom jeziku. Ostanite i posle sa nama, evo šta ćete vidjeti. Hita si nogice, vid, nonice si hita. Te. A? Čo je to? U Sarajevu je na regionalnoj donatorskoj konferenciji prikupljeno oko 300 miliona evra za stambeno zbrinjavanje 27.000 najugroženijih izbjegličkih porodica u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i zemlje regiona obećale su da će obezbediti ostatak novca više od 200 miliona evra. U Hanoveru, na najvećem sajmu tehnologije i tehnike, danas je Dan srpske privrede, na kome učestvuje 120 firmi. Boris, će si izmazati nogicu. Ćeš izmazati nogicu. Boris maže nogicu. U Beogradu je otvoren međunarodni sajam građevinarstva, na kome će više od 850 izlagača i 26 Giri gic. Traži krevetić. Ajde. Pritvor od 48 sati određen je za 7 uhapšenih zbog Ajde ti. Ajde. za dvoje osumnjičenih dečaka. Bela kuća obratila se Kini zbog sumnje da je kineska kompanija uprkos embargu Ujedinjenih nacija Severnoj Koreji prodala delove za raketni transporter koji je nedavno Gičara mala. Radio televizija Srbije prenosit će i u buduće sednice Skupštine Srbije. U Takovskoj 10 potpisan je ugovor o medijskom praćenju skupštinskih aktivnosti. Praćenje sednica Skupštine Srbije bilo je uvek profesionalno i kvalitetno. Ocenjeno je u razgovoru predsjednice parlamenta Slavice Dobro jutro, dečice. Tak? Ajde. Fudbaleri Barcelone i Chelsea borit će se večeras u revanšu
U sredu u našoj zemlji promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima, sredinom dana razvedravanje, najčešće od severnih i zapadnih predelima. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21. U Beogradu 16 stepeni. Ako to urtuje. Ako to urtuje. Ovo je Srbija, u nastavku govorimo o grafitima, oni su delo urbane kulture, ali često svojim porukama mržnje i netrpeljivosti predstavljaju pravo ruglo. U Zrenjaninu mladi uklanjaju grafite ili čine od njih strano očistaka. Za studentkinju arhitekture Valentinu Nestorović grafit, pogotovo poruke mržnje na zidovima, predstavljaju sramotu za sve građane, te nije neuobičajeno vidjeti je se još nekoliko mladih istomišljenika da kreći i uklanje grafite. Smatram da je to samo odraz nekog, ajde kažem, kućnog učenja od same porodice, tako da ako mi sami ne učinimo na... Ajde. Divan troha. Svi su ti grafiti, međutim, redko ko će da uzme čet poruke i to da uredi. Da, to ne zanima ljude, ne žele da se javno prikazuju da kreće grafite, inače je sramota neće ni da ne... Donijeze jedan bugi. Iako se za grafite kaže da predstavljaju Pa da, jedan. kulture, ovakve poruke i natpise po objektima mnogi ne razumeju ni opravdavaju. To je jako ružno. Jedan. Da, Mić. Ja, to voli. Što on to uživa. Samo razvani mladići i devojke radi. I niko drugi. Ne baš i sad do kraja. Kako biste kaznili? Ne znam, da pokreću to obraz. Preko noći na tek okrećenim fasadama ponovo se pojavljaju grafiti. Po mišljenju sociologa reč je o mladalačkom buntu i pojavi koja je odavno poznata u zapadnim zemljama, ali je vremenom prerasla u novi oblik. Čuveni primjer američkog slikara Jean-Michel Basquiat, koji je od grafita napravio doista pravu umetnost. Ili francuskog filozofa Baudrillarda, koji u tome vidio jednu subverzivnu revolucionarnu pojavu. Da grafiti ipak dobijaju umetničku formu svedoči i višegodišnje angažovanje mladih pri Zrenjaninskom kulturnom centru, koji radivši zanimljive murale šalju svetu neku novu poruku, često o ljubavi ili zaštiti životne sredine. Veliki korak od onog čuvenog žaloste kraćeri. Vreme je za vremensku prognozu. Koleginica Jelena Nikolić. Na oblačenje iz centralne Evrope uveče će nam doneti nove padavine, pa će sutra mesimično biti kiše. Ali već od sredine dana slede razvedravanje i to najprije u Vojvodini. Sa kišom stiže i nešto svežiji vazduh. Sutra za nekoliko stepeni hladnije nego danas. U sredu promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima. Sredinom dana razvedravanje u severnim i zapadnim predelima, a uveče i u toku naredne noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U drugoj polovini sedmice je pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom u većini mesta od 25 do 30 stepeni. Ako budete sutra sa nama, možete vidjeti i ove priče. Kako izgleda obnovljeno gradsko jezgro u Pančevu? Zašto je preko omladinskih zadruga sve teže doći do posla? Priče iz Srbije možete čitati na našem sajtu www.rts.rs. Sutra će sa vama biti Dragana. Čuo si se umusio. Čo? Ide Boris, ta? Aha. Čo to bude teraz? Da. O, Boris je zadutka, Pavčak. On si pekne zadutka. Ako zadutka?
Jaj. Samo jednom nehaj žoljušću, naopak. Ja to ne vidim. Zadutka si pršćogom. Ako si bolji zadutka. Ako si zadutka. Bori se. Dobre, dosti je. Dosti. Dosti je. Da. Ne. Jaj. Ne vem. Čo robila to? Čo robila? Čo? Robiš ba? Bekeliš? Čo? Ne može ja teraz zađem. O, Boris trha. Kažu ti, Boris trha. Ali to mu završaj, tako ide. Hajde, Boris trha. Ajde, cipele obujeme. Cipele, daj. Daj cipelu, daj. Tak. Boris trha. Daj nogu, daj. Cickaj. Tak. 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 Školiko seđe užvo na kauču. Ajde. Ajde, opa, veke, o, batošćuk ťažký. Batošćuk ťažký. Ajde. Gdje, Giri? Gdje chce tajť? Daj, krúť sa, do šetalice, že stojíš. Ajde. Na otku tam, nie do šetalice. Nie, hádam nie. Ja do šetalice, dať. Opa. Bravo. La, Borisko, viď. Viď, ako budeme mazať túto, viď. Začal padať dážď. La, tuto. Toto bol snímak, teraz zapravo zlej. Hajde, Borisko. Hajde. Ha? Da nie prekidam. Masnie sami ruke teraz, nie može. Potom Boris najlepši. Dočkaj. Onak drži Boris. Evo, vidiš ovo pekni. Toto sam remeni.
Ajde, to drvo, to sam plastiku. Vić, bori se. Aha. Hoće. Ajde. Dobro. No. Opa, ajde. Opa. Kada ste veoma mekvo bolo vajce, pa mu bolo zadrhljavo. Ham. Bravo. Opa. To snimanje. Ha? Opa. To bude žensko na televiziji. Ajde, ham. Ajde, vrapču, skačkaj to. Ajde, opa. Dobro. Fino. Ja rukama boli už. Vidite, čaka ještě. Vidite, evo, Mazaroš. Vidite, evo, Mazaroš, gdje on se tađe zbucnuti, vidite. Vidite se ta zbucnuti, Mazaroš. Gdje ti kaže u podstavu, voli taj. Vidite. Ham. Opa. Gdje sad djerijete? Zazvan za ta kovac. Voli on da kovaca voli. Sa voli, vidi koji treše oči. Zadržljavo. Opa. Baš te taj podstavu. A tam se bucnješ. To mora biti bum. Stolicu. Bravo. Visi, idzie u jedzenia. Gdje je mala ližica? Žuta? Ajde. Это разве надо?